Umunyamakuru Kenis ukorera kuri TV1 avuguruje Ferwafa mu ruhame avuga yuko abanyamahanga bakwiye kuba 12 kandi mu kibuga hakaza kubonekamo abakinnyi byibuse 8 cyangwa 9. Si ibyo gusa kandi mu kipe ya APR FC ibintu byakomeye cyane, aho umutoza Darko Novic aciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga kumwe n'abakinnyi be, dore ko bakoze agatangaza ibiciro ku mukino uzahuza iyi kipe ya APR FC ndetse na Pyramide byarangije gushyirwa ahagaragara. Nimba ushaka kuba wagura tike izakwereka umupira w'amaguru uhuza iyi kipe ya APR FC ndetse na Pyramide kabisa, uhawe ikaze ubundi ukaja kwirebera match ikomeye cyane izahuza iyi kipe. Ndetse kandi tukaba tubafite n'andi makuru akomeye cyane muri iyi kipe ya APR FC. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye ku mutekano na diplomasi politike mu mikino mpuzamahanga. Ngaya amakuru akomeye cyane aturutse kuri Kenis ukorera kuri TV1, aho avuguruje Ferwafa mu tangazo yasohoye tariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo, aho Kenis yavuze yuko bidashoboka ibyo Ferwafa irimo ikora rwose izabyicuza. Uyu Kenis akaba yavuze yuko ibingibi Ferwafa irimo ikora biri kubangamira amakipe, ngo uwafata umukuru wa Ferwafa nawe bakamugira umutoza akareba uko abatoza basigaye baravunika iyo babonye agaciro k'amafaranga batanze katari kubyazwa umusaruro. Aho Kenis kandi yavuze yuko Ferwafa isigaye irashiramo ikimenyane rwose, ngo kuko gufata abakinnyi batandatu umuntu akabakoresha mu kibuga rwose ni ibintu bitari byiza, ngo dore ko ngo ari abakinnyi 6 bazaza barakina kandi abakinnyi 10 akaba ari bo b'abanyamahanga. Ibi ngibi bikaba biri guteza risike cyane ku makipe agiye atandukanye ya hano mu Rwanda, haba za APR FC, za Gasogi United ndetse na za Rayon Sport, aho iyi kipe ya Rayon Sport yaguze abakinnyi ihangana n'ikipe ya APR FC, dore ko yo ubungubu ifite intwaro karabutaka ziri gutitiza mukeba. Mu kipe ya APR FC ibintu rero bikaba byakomeye cyane, umutoza Darko Novic akaba aciye ibintu, aho umukinnyi Mamadou yakoze agatangaza ku mupira, aho yakoresheje tekinike zidasanzwe rwose, abafana bose bakiyamira kubera uyu musore wacu Mamadou ibintu yarakoreye mu kibuga, dore ko ngo byari ibintu bitangaje cyane bitigeze biboneka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aho kandi iyi kipe ya APR FC ifite umukino uzayihuza na Pyramide tariki ya 14 n'ejo bundi. Rero utazacikwa n'uyu mupira w'amaguru uzaba urimo ubwino bwinshi cyane kabisa, dore ko ibiciro ubungubu byagiye ahagaragara. Nimba ushaka kugura itike egera urubuga rwa APR FC nurangiza ubundi wibonere amakuru akomeye cyane. N'ubwino TV7 ikugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino mu kipe mukunda APR FC. Mudushigikira, mudutera inkunga, mukanda subscribe.